Ko Luke Ronaki, tētahi o ngā prihimana whitu tekau mā ono hou, I puta ake nei I te kareti prihimana o te whanganui ātara I te rānei. Nō tai wiwi, nō tai wāwā ngā prihimana hou o te wā, engari he pū manawa motuhake anō o Ronaki, ka whakamahiara ia hei whakapakari I te whanaungatanga I wainganui ngā hapori me ngā prihimana. I kōrero a pēa te Melbourne ki aia I mua I tana whakapōtaitanga. E whakaharatau ana mō te kaupapa nui. I tēnei rā, ka eke tūturu a Luke Ronaki ki te tūranga pirihimana. I really enjoyed the idea of the job, the idea of giving back to the community, doing things for my people. Heoi e harahoki I te pirihimana noa. He momo tōna, ka whai pūkena aia ki te mahi kapahaka, tā moko me te whakairo. Kai roto I ōna ringaringa, ōna pūkena katoa. I was raised as sign language as my first language. It was conjoined with English. I learnt them both at the same time as they're the same language, just I had to learn to add hand signs to what I was saying. He taringa turi o ōna mātua me tōna whakapono ka motuhake tōna tū I roto I te ao pirihimana. Oh yes, definitely. I believe it will help me as I don't know of any other police men that can sign. Hopefully one day, hopefully I don't bump into a deaf person, but it's good to know that I can help if I'm needed. Hei tēnei ahi ka tai atu tōna whānau ki te tautoko I tēnei rā nui mōna. Ko tōna hiahia kia tū whakahihi rātou katoa ki aia. In future, I'd really like to work with youth and family. I see it's a big problem in New Zealand, and if I can help in any way, I'm more than happy to do so. Yeah. Ka timata wana mahi hei pirihimana ki te rohe o Manukau. Pēa te Melbourne, te karere.